بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وأرحب بكم أحر الترحيب فأقول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga katautay manghuran, muna itukbal tanyo fa Allah subhanahu wa ta'ala in pagsarang sukul iwan pamudji sin masi kita niyo
yari biubusan niya sin ni'mat kabuhi. Amuin masi-masi kita niyo hasabab sin ni'mat kabuhi piagbubus niya kato taniyo, masi-masi kita niyo makahinang amal ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin piagpapanjarihan kato taniyo mari pa dunya. Amuna intumunay sin pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Haparman sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala ako nagpapanjari bangsa jin iban bangsa manusia buat malainkan in maksud hambuukda in magtag-ipon tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Huminang sindia akan umanib daing haliangan. Alhamdulillah mga katautay manghuran, ini daing ha taufik sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin laung ta taupikan kita niyo makahinang mari amal ibadat. Sabab karena mga katautay manghuran, in ibadat ini amuna ini in amuin laung ta hikasan ng kato ren diha dunya labi luba na tuod ha adlaw akhirat. Mga katautay manghuran, jari niya in pangadyan tanyo hawak turum ini amo na lang ta in alak halong sulha. Pagka kaya pangadyan tanyo sin 5 bay simana siksa sin magiinom alak na in Allah subhanahu wa ta'ala mga katautay manghuran. Hatat kala yaram niya in alak ini. Wala jari pa mga bariman minum kaniya na bang ini tinggalan dan di dunya in Allah subhanahu wa ta'ala di niya lupasun in tungbas pahala sin mga bariman amu in nagmabuwa kanya rin di dunya. Gantian sin Allah subhanahu wa ta'ala sin labi marayaw. Aw nagtataka dan dito hadlaw akhirat halom sulga alak mga katautay manguran. Subhanallah. Biyayan in amuin kamurasin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahasut si mahatinggi sa kahaba aun tinggalan mo pakaradyaan hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala tinggalan mo karna pagmabuwa kaniya gantian kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala sin labi marayaw. Iniyan biyabayta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tada'a syai'an lillah ittiqaan lillahi azza wa jal illa atakallahu khairam minhu. Bunalto din ikaw wayroon tinggalan mo uno-uno na karena pagmabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala hatat kala hiyaram in pakaradyaan niyaon buat malaingkan kantian kay musin Allah ta'ala dihilan niya kau sin labi marayaw. Subhanallah mga kataut ay manguran. Na in Allah subhanahu wa ta'ala mang manungbas pa mga bariman dunya labi luba hadlaw akhirat. Dahil diha dunya gantian kay musin labi marayaw. Kita niyo mga kataut ay manguran in kahalan. Pag inom alak amuin lawngi Ibnu Abbas radiyallahu anhuma in pag-inom alak din diya dunya nagdara upat sipat mangi fihi arba'u khisal as-suda panagnaan makasakit in amuin alak din diya dunya as-sukur makalapung malawa intawa pangannal marayaw hangkan na sampai mataod na imahinang niya indaginis maksiat bang siya malapong nang kanay ningyanan ummul khabais. Hikatunya in alak na diya dunya alqayu maka magsuka in manu siya bang kalanduan waliyadu billah. Amun makalando na yung pag-inom niya magsuka sin amuin lumi daysab makarin lumi adan amuin sampay ludukan in mga tao hapang daig niya waliyadu billah. Hikaupat niya albaul in amuin ihi sin tao mataki magtuab sin alak den dia dunya nakalando in amuin bahu mga kataw tay manghuran wal iyadu billah. Sabab karena alak mismo yaon mabahu na
Inumun niya unisod niya pabaran niya. Double na yung baho mga katao tayo manguran wal iyadu billah. Asal-asalin ihi mabaho biyayan. Pag inom niya sin alak, magduruho ng kanalong Ibn Abbas radiyallahu anhuma, hikaupat lummi sin amuin alak, mabahuin amuin nakalandoy baho sin amuin ihi, sin taumatagi mag-inom sin alak din dia dunya. Nain lummi hayan mga katao tayo manguran, alak din dia dunya. Nawang yan tinggalan, gantian sin Allah subhanahu wa ta'ala sin labi marayaw. Gantian kay mo sin Allah ta'ala sin halal. Iinuman biyayan, hikarayaw sin parasahan mo, di sumakitin umo. Kau ni inamuin alak biyayan, iwan pulutan biyan, chicharon, pais de nga satwa baboy wal iyadu billah. Katagihan sin magiinom, partner ini mga katao tayo manguran. Sin alak, iwan sin pulutan niya de nga satwa baboy wal iyadu billah. Nabang initinggalan sin manusia, gantian sin Allah ta'ala sin iinuman, hikasan ng sin pamaranan niya, halal pa mga katao tayo manguran. Kahawa, iwan tupas, lumabi pa rin doon hayan, aun pa lumabi din doon hayan dayaw, banghawang sa tanyo tausog biyan, pag merindahan biyan, kahawa, iwan tupas, daral, jualan, subhanallah. Sarayaw-rayaw mga katao tayo manguran, iinuman inibiyan. Na ini mga katao tayo manguran, dahil nga mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, pa mga ipon niya, amuin bariman, tinitinggal sin hiyaram. Aunda, amuin sabdiyahon sin Allah subhanahu wa ta'ala, yanug hara niya rijiki, dahil nga halal, hikarayaw parasahan nila biyan, bang nila inumun biyan. Na iyan dahil nga kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nga baita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wayroon tinggalan mo uno-uno, karena pag mabuka pa Allah ta'ala sabab sin hiyaram, buat malaingkan, dihilan ko sin Allah ta'ala, gantian kay mo sin Allah ta'ala sin labi marayaw. Subhanallah mga katao tayo manguran. Matao di inuman kay mo ginisan babara pa biyayan. Halal. Na adlaw akhirat, aun pa mga katao tayo manguran. Alak da isab, halom sulga. Subhanallah. Ini tiyaga masin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga nagmamabuwa kanya. Amuin timinggal sin alak den di hadunya hatat kala hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katao tayo manghuran, sumagawa in amuin alak halom sulga, di magsibu iban sin alak den di hadunya. In alak dan dia dunya, dia na sinasabot Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Upat sipat diara makabin sa nakatan, kahukawan sin manusia biyan. Na kita untan yu kuno, uno in alak halom sulga. In Allah subhanahu wa ta'ala mga katao tayo manghuran, in pamayta-mayta niya, sin alak halom sulga, mataud ayat na mayta. Pagpakuyag pa mga sila nagmamabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin timinggal sin alak dan dia dunya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, diin in amuin mapi tanyo mga katao tayo manghuran, dahil nga ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala na may takato tanyo, sin sipat, sin alak halom sulga, mura-murahanin ini, mahinang amuin bulan sang kato tanyo, iban hikakuyag, sin pangatayan tanyo ikasung, sin pagmabuka tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab ibang kita nyo nagmabuka pa Allah ta'ala, di niya ralupasun intong bas pahala tanyo, tiyata kamahan kita nyo sin labi marayaw. Mga katao tayo manghuran, ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasuratu Muhammad, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, mathalul التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من خمر لذة للشاربين
وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Subhanallah, mga katao tayo manguran. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala pagpakuyag inupa masinsulga am intiyata kama hama nga sila nagmamabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala aw nahalaw man niya mga iinuman sarta lando tod in taod sabab karna mga katao tayo manguran suba wayroon kakawahan maubos atawa kumulang diyan di magkabugto in amuin iinuman day nga suba. Subhanallah, upat klase mga katao tayo manguran panagnaan anharum min ma'in ghairi asin, mga suba day nga tubig di magbangog mga katao tayo manguran, di magkapinday nanam niya. Subhanallah. Wa anharun min labanin lam yatakhayyar ta'mu, mga suba day nga gatas di magkabalos. Subhanallah. Bukum biya sindayin dia dunya na kalabayan na dya doon biyayan mabalos na in amuin gatas biyayan. Hikatunya wa anharun min khamrin laddatin lisyaribin. Subhanallah. Mga suba day nga alak masarap inumun, masarap ha mga tao makainom kaniya. Subhanallah. Sipat sin Allah subhanahu wa ta'ala mga katao tayo manguran masarap inumun. Sabab karna in kabiyaksahan alak na indiya dunya way biyayan ngumi in baho iban sinanam niya mang lumi. Sambat ko kanyo misanin satwa iro biyayan painumun di yan minum sin alak hangkan na makainu-ino in manus yaon kanin akal mangalo bang di makainom hayni nain amu yanin alak den diha dunya ampen alak halom sulga sipat sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya di mainu-ino in mga tao sawabing kabiyaksan alak na waybiyan mangi na nambiyan laddatin lisyaribin masarap ha mga makainom kaniya. Subhanallah. Alak halom sulga. Mga katao tayo manghuran in alak den diha dunya in iyan amurain kasarapan kaniya biyayan amuin nasasat na sinsaitan. Nasasat na sinsaitan in pikilan niya in pangatayan niya ang padapon in bariman amuin nagdarasin pangatayan sawasa nagtataat pa Allah in pikilan niya nagmamabuwa fa Allah tanto na sadya di kasarapan sin alak den diha dunya amurain amuin taujaruhaka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amu yan mga katao tayo manghuran alak alawm sulga masarap inumun di magkahugto mga katao tayo manghuran. Wa anharun min asalim musaffa aun pa mga subay kaupat klase siniinuman. Subhanallah. Daing hahula malano mga katao tayo manghuran. Bukum biya sindayin diha dunya na yaon pa inaamuin lang ta in itlog pusukan in kaibanan ando kailoy mamimidian huat-huat na kaubatan biyayan in sakit niya na namsab sinin gula ini biyata sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ubat hikalunas sin sakit sumagawa hamasatan yu biyayaon kublaan in tao minum kaniya masakit gaman magduruhon in sakit in wala na sa sakit diabetes biyan gaman masakit na sin diabetes in diabetes biyan magsusungin sugar niya maita sukalulun in gula wal iyadu billah. Na ini ni mga katao tayo manghuran day nga mga hinang bukon marayaw sa wabliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala
in mangakal kita papagkahitamano siya labiluwa na tay mangudtabang sa muslimin. Ampayin magdadakang simbiya ini kamaumuhan bangsa tanyo mga katao tay manguran makasusabyayan. Na upat yat tu asal mga katao tay manguran subhanallah. Intiyata kamasin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sila nagmamabuga amuin timinggal sin hiyaram den di dunya biya na sin alak subhanallah upat klase yat turarito hatu halawm niya in alak mga katao tay manguran masarap pa ha mga sila makainom subhanallah ampa anhar mga suwa hati niya wayroon kagawahan mabugto sa labi-labihan in amuin lang ta iinuman day nga suba mga katao tay manguran di magduhong nagaanod sa jabiyan subhanallah ampa masarap inumon mga katao tay manguran dugaing ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala biya sultan in parasahan sin mga tao nagmamabuka alam sulga sabab may tabiya din hantang mga katao tay manguran nasabot haduang ayat sin Allah Ta'ala suratul Saffat yutafu alaihim bika'sim min ma'in in mga tausulga nagbababuka pa Allah Ta'ala magkuliling kanila maglibutan kanila in mga kabata-bataan amuin makakugkug pangatayan biyan subhanallah inya to day nga mga nikmat palom sulga sababing kabata-bataan mga katao tay manghuran kita nyo din dia dunya biyan misan bukon mo anak biyayan makakita sadya kau bata-bata baby biyayan dumayaw in parasahan mo biyayan biya matto malawa gumaan in amuin hapos mo biyayan bata-bata biyan makakugkuyag narendit tuwa to day nga mga nikmat mga bata-bata biyan subhanallah in mga sila ini amuin lang si mga ulama biyan amuin mga bata-bata nawapat wayron pa si mangput in pangumulan nila in sila alom sulga paawnon buhion sin Allah subhanahu wa ta'ala alom sulga sila biyan na magkuliling sila biyan subhanallah ikakuyag yat to sin pangatayan si mga tao nagmamabuka biyan subhanallah sarta in uno indiara nila nagdara sila mga kuwan sawan-sawan bang mga bahasa sin mga nakauna to biyayan baso siwi biyayan aun alak biyan di magkabugto nagsusuno-suno hipu-hipuan biyayan subhanallah sawan-sawan baso siwi nagsusuno-suno indarahan sin mga bata-bata biyan makakugkuyag subhanallah daing haamuin mga suba day nga suba sin alak subhanallah in taod mga katao tay manguran bayda in wala niya walna puti mga katao tay manguran long si mga ulama asyaddu min halib asyaddu bayadan min halib labi pa in puti niya dayng sin gatas in alak halom sulga manunjo kaya to sin sawa sa pure mga katao tay manguran malano biyayan bukum biya sin dayn di haamu in dunya na umakyad matto biya daragbos tabiya da kumanyaw ihi biyayan hangkan nalong Ibnu Abbas kay na nasabot niya day nga mga sipat sin alak lumi den dia dunya ihi singod niya pa ihi biyayan sabi sanin wal na biyayan astagfirullahalazim biya dagbos biyan ihi da matto wal iyadu billah na ini mga katao tay manguran daing napanasat sin saitan piya ngari-ngarihan na ha mga tao jaruhaka amin mataki magtuab kanya biyan naampain alak halom sulga subhanallah bayda puti labi paray nga gatas subhanallah manunjo kisin sawa sa tud malano sutsi laddatin lisyaribin masarap siya ha mga makainom kanya subhanallah mga katao tay manguran hati ko bang sa upama biya mga bitin-bitin biyan biya sindayin diya dunya nati ko biya makalupot indila tapataas biyayan sin sarap biyayan urulon sindila ta biyayan day para inalong sulga subhanallah wayroon hugnaan
Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sab, amuin suba biyayan. Subhanallah. Daran in pag-anod niya biyayan. Di magduhong. Di magkaubos. Labi-labihan mga katao tayo manguran. Masarap ang mga makainom kanya. La fiha ghaulun wala hum anha yunzafun. Di makasakit di makasakit tiyan. Subhanallah. La fiha ghaulun. In ghaul, laung Ibn Abbas radiyallahu anhuma, tiapsiran niya, amuna in sudaur raas. Sakit di makasakit laung sing kaibanan, mananapsir kanda katada, gyanapan nila, waj'ul batan. Amun sakit tiyan. Di makasakit tiyan, di makasakit Di asin kabiaksan, alak dan dia dunya. In alak halom sulga, subhanallah. La fiha gaul, di makasakit di makasakit tiyan. Walahum anha yunzafun, sarta di makalapong sin akkal. Subhanallah mga katao tayo mga oran. Hati niya mag-enjoy, gamayan intaw makainom kanya biyan. Allahu Akbar. Duwaing ayat biya, ito na yung maksud biyan. La yusaddauna anha wala yunsifun. Di makasakit di day sa makalapong. Subhanallah mga katao tayo mga oran. Na iniyan mga katao tayo mga oran, tiyata kama, hama nga sila nagmamabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo intinggalan nila in alak da hindi ha dunya. Amin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin yanan siya ina sin mga dosa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Niyanan mga katao tayo manguran. Ina sin mga dosa in alak da hindi dunya. Amu yatto in amuin tiyata kama kanila mga katao tayo manguran. Bang tanyo amuin hati niya pandugahan marayon ayat sin Allah ta'ala, makakuyag tuod biyayan, pangatayan biyayan. Kau ni kuno, nagtatakad kay mo, in mga suba biyayan. Subhanallah. Day nga alak, masarap ang makainom kanya. In Allah subhanahu wa ta'ala damikyan, biyawaita niya, hadis niya kudsi. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadis kudsi, man tarakal khamra, wa huwa yaqdiru alay, la asqiyannahu minhu fi haziratil qudus. Hisiu-siu, intiminggal, imanib, sin amuin alak den di dunya, hiyaram sin Allah ta'ala, misan pa kaunan niya makakaus na siya minum. Parman sin Allah ta'ala, hadis qudsi tan tutuod, painumun ko siya, sin alak, fi haziratil qudus. In pagyanun haziratul qudus, amo na insulga mga katao tayo manguran. Dahil nga mga ngan niya, haziratul qudus, sablong si mga ulama, nyanan siya yato haziratul qudus, kiyawa dahil nga ngan al-qudus, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ngan sin Allah ta'ala al-qudus, dahil nga mga makna sin al-qudus, an-nazaha wat tahara. Amuin sangat, amuin kalano, in kasutsihan, iban lano niya. Na, in amuin alak, ipainom kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang mutinggalan, misan ko makagaos minum kaniya, parman sin Allah ta'ala diskudsi, halawm sulga alak, lando to diin sutsi niya iban lano niya. Subhanallah, alak, mga kataw tayo manguran. Amuyanin alak, halawm sulga, tiyata kama sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga bariman, amuin, Masya Allah, wala misan kiminam den di hadunya. Sabab sin pagmabuka nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Aw ni sab mga bariman, kiminam, nakakinam na biyayan, na masi-masi. Awn pa chance nila, bang sila mamaya, makainom sin alak halom sulga, amuin masarap inumun, lagi-lagi, labi-labihan halom suba biyayan, subhanallah, kasuba-subaan, na sa lugayawn kanila in kabuhi, subay sila magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hari pa sila dagpakan sin kamatay. Sabab mga kataw tay manghuran, biyabayta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intau magtuab sin alak den di hadunya. Yabutan sin kamatay, wala nakapagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, di siya makainom sin alak halom sulga.
Wal iyadu billah. Siksa ito mga katao tayo manguran. Sabi ng Allah Ta'ala, adil biyayan. Di niya papagsibuon, in kahalan, sin mga nagmababuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo intiminggal sin alak din diya dunya. Iman sin tao, wala nagmabuha. Misan dakya ingatan niya, haram in pag-inom alak, masi-masira siya minum biyayan. Wal iyadu billah. Naamo yan mga katao tayo manguran. Di pa pagsibuon. Nangkan na kita nyo magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mga katao tayo manguran, diay ta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis niya sahih, riwayat muttafaqun alai, dahin kan Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, man syaribal khamra fid dunya summa lam yatub minha hurimaha fil akhirah. Hurimaha fil akhirah. Isiyo-siyo in minum sin alak din dia dunya. Mahuli, wala siya nagtawbat pa Allah Ta'ala sampai miyabutan siya sin kamatay. Haramun kaniya haadlaw akhirat in alak. Wal iyadu billah. Haramun kaniya haadlaw akhirat in alak halom sulga. Subhana, Allahu Akbar mga katao tayo manguran. In lagu sin siksa. Hariwayat Imam Muslim duaing riwayat biya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamar, katan sin makala pong intawag kanya alak, wa kullu muskirin haram, matarang din di hadis ini, ingkatan makala pong haram. Ha kataw tay manghuran piatarang tud sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in hukuman sin pag-inom alak sampai siyamuan niya to din, biyalikan niya, katan makala pong sin akal alak, katan makala pong sin akal haram, biyalikan na karwa mga katao tayo manguran, sarta siyamwa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mga katao tayo manguran, kaya ingatan, sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy nagwahi, panabitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in manusia, sabab sin pagdul nila sin hawal nafsu nila maksiat pa Allah Ta'ala lumawag likuananda. Di na sin masatan nyo biyaw nini, kitaan nyo. Matarang imbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalala. Katan, bid'a, kalawungan. Sumakawa, masira ko makarong lumikuanan, aun bid'a hasana. Bid'a marayaw, astagfirullah lazim. Na, ini ni mga katao tayo manguran, subay magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na yung baliktan yung matupaalak biyan, damik yan biyan turin hantang. Katan, makala pong sinakal, haram. Sabi niyan, katan, alak. Hasupaya di tud makalikuanan in manusia. Misan pa unuin amuin matali niya biyan. Bukun da ba nilaw niya biyan? Tiyo da biyan. Di da ako malapong. Nabiyabay ta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibuk da in mataud niya iban tiyo niya bangyan alak haram inukuman niya mga katao tayo manguran. Nampabiyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra, hisiyo-siyo in minum sin alak, pamata miyatay siya, wa huwa yudminuha, in kaaunan niya timututog siya magtuab sin alak, walam yatub minha, wala siya nakapagtawbat pa Allah Ta'ala sampai yabutan siya sin kamatay, lam yashabha fil akhirah, lam yashabha fil akhirah, di siya makainom hadlaw akhirat sin alak halom sulga. Allahu Akbar. Nas'alullah al-afiyah wassalama. Pangayuntan niyo pa Allah Ta'ala malakpas kita niyo day nga kahalan mangi biya ini sa laggo-laggo kaluhian mga katao tayo manguran. Lang si mga ulama, ala wajhid ta'bid. Ala wajhid ta'bid. Salama-lama di siya makainom. Sin alak halom sulga. Sabi ng Allah Ta'ala, adil mga katao tayo manguran. Misan siya makasud na palom sulga, igun sin Allah Ta'ala in napso niya. Sin alak biyayan. Hasupaya di siya masusa isabyayan. Sa bahalawang sulga, wairoon na kasusahan.
Naigon niya to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maigin napso niya makainom sin alak halom sulga. Sa misan pabiyat to apo kalugian. May talong si mga ulama kad patathu laddatun azima. Misan di na siya masusa sabab sin inig na sin Allah ta'ala napso niya paala kasupaya di siya makainom. Apo kalugian sabab wala niya kaya na naman in sarap nakalando sa lagu-lagu amo na in ala kalong sulga. Allahu Akbar. Hangkan na mga katao tayo manguran, mag-us-us kita magtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kita mag-inom sin alak din diha dunya. Sabab di ka makainom, biyay ta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadlaw akhirat. Bang kau yabutan sin kamatay, wala kau nakapagtawat. In-ini damikyan, nasabuta syarhus sunnah laung hi Imam Al-Khattabi iban hi Imam Baghawi laung nilabiyan syarhus sunnah ma'na al-hadith la yadkhulul jannah di siya makasud sulga hambuk nga mga maksud sin hadis miya nahan di siya makasud sulga mayta inta umatagi magtuab sin alak. Sabab karna liannal khamra syarabu ahlil jannah. Sabab in alak in iyan iinuman sinta usulga. Dahil nga sabab yatto. Faida hurima syurbuha apabila yaram na kanya in minum sin alak. Haadlaw akhirat halom sulga. Dalla ala annahu la yadkhulul jannah. Manunjuki long niya intao matagi mag-inom sin alak di makasud palom sulga wal iyadu billah. Nangkan nayo paka minum na sin alak halom sulga misan sumud palom sulga di makasud. Laung Imam Khattabi iban Imam Baghawi hakitab syarhus sunnah. Apo kalugian mga katao tay manghuran. Nain ini mga katao tay manghuran lilay sin mga ulama mang siya wala nagtawbat wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumakkal siya halawm jahannam, di siya makasudsulga biyayan. Sabab mayta, sabab mga kataw tay manghuran, in pag-inom alak in ini, singud siya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biya nagsumba barhala. Sirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hambukit to sabab mayta intao yabutan sing kamatay matsub magtuab sin alak wala nagtawbat di makasud palong sulga waliyadu billah. Sabab singod siya padusa sirik. Hindusa sirik pa Allah ta'ala magsumba barhala santo sirik dakula kakkalalom jahannam. Dahil nga biyayta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis dengan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma riwayat Ibnu Hibban fi sahihi sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam man laqiyallaha mudminu khamrin laqiyahu ka'abidi wasan hisiu-siu in piagbak niya Allah ta'ala in kaunan niya mataki siya magtuab sin alak wala siya nagtawbat hipagbak niya Allah ta'ala in kaunan niya biya siya magsusumba barhala waliyadu billah. Nangkan na yato laung Imam Baghawi iban Imam Khattabi kitab Syarhus Sunnah di siya makasud palom sulga. Ayaw pa ka makainom na sin alak halom sulga misanin sumud di siya makasud. Damikyan siyabot ini hi Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma laung niya lamma nazala tahrimul khamri masya sahabatu ba'duhum ila ba'd. Hawaktu laung niya nanaugin ayat sin Allah ta'ala nang haram na sin alak in mga kasahabatan niyanaw pakanya uno in baita nila waqalu hurimatil khamru wa ju'ilat adlan lisyirki. Yaram na laung niya laung si mga kasahabatan pakanya yaram na in alak sarta singod ini
padarajat pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iyadu billah. Mga kataw tay manghuran, malaggo tod pakarajaan mag-inom alak. Wal iyadu billah. Ayaw pa kang yanan na ummul khabais. Ina sin mga dusa biyayan. Sabab karna na mangmala pungin mano siya magbunga na. Biya sin ina biyayan, mag-anak biyayan, tumaod biyayan, inmano siya. Na inalak mangmala pungin mano siya ang kanasangyanan ina sin mga dusa, magtataod in mahinang niya maksiyat Allah Ta'ala sabab karna nalakpong na siya, nalawa na siya panganal marayaw. Maluhay na kanya huminang zina, maluhay na kanya in manakaw, maluhay na kanya in mamuno biyayan. Pila sadya kaya sakupan tanyo, diugsuan in bagay, yusibaan in manusia biyayan, sabab sinalakpong biyayan, nanakaw biyayan. Wal iyadu billah. Ina si mga rusa mga kataw tay manguran. Hangkan na pakaradyan dakula sabab karna kita anyo. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya makainom sin alak halom sulga amin masarap. Inumun yatto subhanallah. Di siya makainom bang siya yabutan sin kamatay, wala siya nakapagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Narayan dihay ni mga kataw tay manghuran. In pakaradyaan niya hadlaw akhirat tahta masyiatillah. Lilay, ang palilay sin mga ulama mga kataw tay manghuran, inyad tumattan biyayan. Kumakkal siya halom jahannam illa, siyupatan si mga ulama, illa afallahu anhu. Buat malaingkan bang siya ampunun maapun sin Allah Ta'ala amparayat to. Makasud siya palam sulga, makainom siya sin alak biyayan. Bang siya ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala sin dosa niya. Sabab karna lang si mga ulama, in mag-inom alak na min kabairid dunub, day nga mga dosa dakula, na ampa in hukuman sin kita ni ahlus sunnah wal jamaah, hatao makahinang sin dosa dakula, in pakaradyaan niya hadlaw akhirat bang siya wala nakapagtawbat pa Allah Ta'ala tahta masyiatillah. Hababaan sin pagbaya sin Allah Ta'ala. Bang kawayan sin Allah Ta'ala siksaun siya, siksaun siya. Bang kawayan sin Allah Ta'ala ampunon siya, maapun siya, ampunon siya sin Allah Ta'ala. Pasurun siya, makasud siya palom sulga. Makainom siya sin alak biyan. Sumagawa lang sin mga ulama, intao di magtawbat pa Allah Ta'ala yabutan sin kamatay, hamatan sin hadis, di siya makainom sin alak halom sulga. Allah subhanahu wa ta'ala rakuman in amuin magbaya biyan bang siya pa inuman at atawari. Sumagawa abay ta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yashrabha fil akhirah. Di siya makainom halom hadlaw akhirat. Misan siya makasud palom sulga, di siya makainom sin alak wal iyadu billah halom sulga. Iyon sin Allah Ta'ala napso niya ito. Day nga mga siksa yan mga kataw tay manguran. Hangkan na yung kita nyo mag-us-us, magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga kataw tay manguran, in agamatan nyo na in kabayaan sin agamatan nyo, in magkasanyangan kita nyo dunya labi lubad law akhirat. Hiyara min alak dan dia dunya sabab matarrang, in alak dan dia dunya di hikasannang wal iyadu billah. Di hikasannang mga katawtay manguran. Pila sadya in kasakupan tanyo, na julja na in pamaranan, na sakit na halo in pamaranan, biyuno sintao, piyatay sintao, sabab karna ng hiluhala, kiarugsuan, waliyadu billah, na car accident, sabab sin alak ini. Naamo yan hindi ka ba yan sinaka ma Islam, hangkan na hiyaram mga katawtay manguran.
Namang kita nyo magbabuka dapa Allah Ta'ala, sumannang kita nyo biyan. Malayo kato in alak dan dia dunya, pasan nangun kita nyo sin Allah Ta'ala, sampai adlaw akhirat, subhanallah. Pasan nangun kita sin Allah Ta'ala. Yat turatiyata ka mga kataw tayo manguran, in alak halom sulga. Hangkan na rin dia dunya, sabarantan nyo mga kataw tayo manguran. Misan pabiyarin napsuta atawa ibug tabiyayan, sabaran ta mga kataw tayo manguran. Amo yan in kabayaan kato, tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo in maaw na pangatayan tanyo in pagsabar karna sin Allah ta'ala. Hangkan na bang tanyo kitawnin ayat, hadlaw akhirat na, uno, in amo in sasaginahan sin mga malaikat, ha mga tao sulga, salamun alaikum bima sabartum, subhanallah. Kasajahitraan kaniyo, kasalamatan kaniyo sa sin pagsabar niyo, subhanallah. Naamo yan mga kataw tayo manguran, sabaran taniyo maniyo tiyo dan di hadunya, pila rin lugay-lugay rin di hadunya mga kataw tayo manguran. Diyata si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pangumulan sin manusia, day nga, ka numanda pakapituan dabiayan, tiyo na inamuin, makaliw sin kapituan. In Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka numantag tu, amo na yato lang tayo, amin average biyan, bangkaw nakaliw yato, ang nabonus kay mo. Pila ra mga kataw tayo manguran, in lugay-lugay, tara hindi hadunya biyan. Puas ka patantahon, day nga biyayaon, ayaw pa ka magpiw ang tahon na, yadlawan sadya, di ta matartanto, bang kita masimasiyari pa dunya. Na bang kita simabar, hawak to, zaman, tiyo dayan, subhanallah, magparuntungan kita, sin sa lago-lago, kasanangan, salama-lama halom sulga. Subhanallah mga kataw tayo manguran. Kanen tao bar akkal biyayan, amuin, paunahon niya in pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di siya matipo, sin amuin, pit na rin di hadun niya, misan pabiyadi ning kasabdapan niya. Sabab, tiyatali niya, marayaw, in amuin hakikat sin kabuhi. Biya na sin kabtangan ni Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Kita niyo mga kataw tayo manguran. La khaira fi laddatin ba'daha adab. Ha mga tao matagi mag-inom, magtuab sin alak, amuin habit nila na. Sarang nila tumtumun daran in kabtangan ni Abu Bakar as-Siddiq ini. Uning kabtangan niya ini, la khaira fi laddatin ba'daha adab. Wayruun karayawan sin sarap, bangin pagpuas niya siksa, wal iyadu billah. Siksa, wal iyadu billah. In alak mga kataw tay manguran, bang tanyo sadya kaingatan, dahin doon pahanadya sakrat al maut, si siksa na in magtutuab kanya, bang wala nakapagtawbat, wal iyadu billah. Nasabot sinambuk tabi'in, mufassir sin Quran, di akan Dahhak rahimahullah, unin aginya, man mata mudminal khamri nubiha fi wajhihi bil hamim hina yufariqud dunya, wal iyadu billah. Isiusiu in miyatay wala nakapagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, ampay kaunan niya magtutuab sin alak, wala nagtawbat, buksuan in pamayhuan niya sin tuwig piyaso, hawak to mugto na in napas niya, then di hadun niya, wal iyadu billah. Di tanyo sadya kakitaan, hangkan na biya mga mainu-inu kaubiyayan, in pamayhuan sin tao matagi mag-inom sin alak, itum wayroon sahaya, wal iyadu billah. Hakabuhi niya, labi luba na to, nakamatay niya, wayroon sahaya, magduruhunin itum, lindum mga kataw tayo manguran. Misan yan maputiin pais, malindum in pamayhuan. Dahil nga mga siksa mga kataw tayo manguran, buksugan laong sinambuk tabiin.
In pamayhuan niya sin tubig piyaso. Hina yufariqud dunya. Bang mugto na napas niya. Manaykod na siya rin diha dunya. Waliyadu billah. Mga kataw tayo manghuran na matan ini mga kataw tayo manghuran. Sa in Allah subhanahu wa ta'ala hangkan na niya hiyaram biyayan sabab makamudarat hamanu siya dunya labi lubad law akhirat. Sa lagu-lagu mudarat sin alak mga kataw tayo manghuran. Ika-isa na. Di siya makainom sin alak halom sulga. Apo kalurian. Di niya kananaman insarap sa lagu-lagu amunain alak. Day nga suwa biyayan in taud pa kaparayaw. Wayroon hugnaan niya. Hikaruan niya mga kataw tayo manghuran. Intao mag-inom alak biyayan. Day nga mga siksa niya. Day hindi pahadun niya ito biyayan. Piya iinom na sin amuin, biyo suwan na sin tubig piyaso. Nangkan na ini mga kataw tayo manghuran, iday nga mga siksa niya, dan dia dunya, in pangatayan niya, maigin pag-iman. Maigin pag-iman mga kataw tayo manghuran. Naampain kita nyo rin diha dunya, in kasanangan tanyo rin diha dunya, hasawab sin pag-iman. In pasanangon sin Allah Ta'ala rin diha dunya, amin mga bar-iman. Kita nyo yung ayat sin Allah Ta'ala. Man amina salihan min dakarin aw unsa. Hisiyo-siyo in naginang marayaw. Usog na katawa babae. Wa huwa mu'min. Ang pabiyata sin Allah Ta'ala. Wa huwa mu'min. In siya bar-iman. Hati niya mo yan. In pasan nangun sin Allah Ta'ala. Sarat dakula. Sa lagu-lagu in pag-iman. Wa huwa mu'min. In siya bar-iman. Fala nuhyan na hayatan tayyiba. Staan tutuod. Sabunal tuod papagkasan nangun na mo siya rin diya dunya sin kabuhi sa sannang-sannang mahayang inlawm pikilan niya inlawm daghal niya mahayang subhanallah na inta o mag-inom alak sa lago-lago malawa kanya bang siya minom amunin pag-iman matangso mga kataw tayo manguran inyan biyayta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis sahih damikyan hadis muttafaqun alai dan kan Nabi Hurairah radhiyallahu an sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min di makahinang zina in hambuk manusia hawakto naginang siya zina in siya bar-iman pa di na natangso na yung pag-iman na pangatan niya hikarua wala yasriku sariq hina yasrik wa huwa mu'min tao na nakaw di siya makapanakaw, hawak na nakaw siya in siya bar-iman pa. Bukod na siya bar-iman. Natangso in pag-iman na di nga pangatayan. Hikatunya, wala yashrabul khamra. Hina yashrabuha, wa huwa mu'min. Wayroon tao minum sin alak. Hawak tuminum siya yat tumisan, wala pa siya nalakpong. In kaaunan niya bar-iman pa. In hati niya, bukon na siya bar-iman, in pangapayan niya, wayro na yung pag-iman, halawman niya. Waliyadu billah. Sa lago-lago ini, kajuljanan sin manusia, apabila naigin pag-iman, dahing hapangatayan niya. Hangkan na ini mga kataw tayo manguran kiyanganan siya, ummul khabais. Gumaan na kaniya, in amuin maghinang maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa wayro na yung pag-iman, dahing hapangatayan niya. Uthman ibn Affan radhiyallahu an amuin nagngan sin khamar ummul khabais ina sin mga dosa aun kissa niya kato tanyo aun kissa niya kato tanyo mga kataw tayo murang kita ano yung kissa niya kato tanyo innahu kana rajulun fi man khala qablakum aun lang niya hambuk usog nakauna payat to ummat nakauna biyayan zaman nakauna. In kissa ini kissa sahiha mga kataw tayo manguran. Hambuk usog na kauna, makusog mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Paalikat su imra'atun ghawiya. Unin jimatu, aun mga miyaya kanya biyan. Babae maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno inhinang sin babae maksiat ini.
piarahan niya matubyan. Invitation. Uno, laong niya, imbayton na mo kaw laong niya magsahada. Aun saksian biyayan. Pamarayaw. Namiyakad na yung tao, makusog mag-ibadat inibar iman. Dahil doon mayan miyakad na siya. Sa kahaba siya makasud palaumbay biyan, kuddamun sin bata, sin babae, maksiyat yaon, jaruhaka. Kuddamunin lawang, kuddamun. Sampai miabot na siya pa, kahinapusan bilik, kita niya na in babae, wadi'ah. Nagpalingkat na, nagpaputi na biyayan. Jaruhaka, niyaya ka niya biyayan. Indaha gulam. In babae yaon, aun din doon bata-bata. Sarta wabatiyatun khamar. Hansipak isab biyayan, aun amuin bubutangan alak biyayan. Narain dihay nilong kanya simbabay maksiyat yaon. Ya kaulong niya, usuglong niya. Imbunal niya law niya, wallah mana da'u kali syahada. Bukon law niya piyag-imbaitan na mo kay mo bat aun pagsaksian mo, bukon. Sumakawa, da'autuka litaka alayya. In maksud law niyang kan natakaw piyakari, hasupaya zinahun mo ako. Wal iyadu billah. Na di mabayain usog yaon sa makusugin pag-iman, yaon yung pag-iman na pangatayan. Na rin di ini pagpi siya simbabae. Pagpi siya simbabae. Aw taqtulahadal gulam. Magpi na kaulaw niya. Zinahun mo ako atawa patayun mo in bata-bata ini. Aw tashrab ka'san min hadil khamra. Atawa minum kaulaw niya sa wanda. Baso sibi-sibi dalaw niya. Tiyo-tiyo daray nga alak. Nagtaliin amuin bar iman ini. Makusog mag-ibadat. Unin hinangon ko law niya masigpit. Maksiyat katan. Zinahun ko siya law niya. Dosa dakula fa Allah. Patayon ko yung bata-bata. Ando kay luway rundo sa rusa sim bata-bata kalauan. Minum ako law niya alak. Tiyo-tiyo daysab. Haw puon tay napi niya mga kataw tay manguran. Minum siya alak tiyo-tiyo da. Narain di ay ni pag-inom niya law niya pababay. Tuwangin na ako law niya alak tiyo-tiyo da biyayan. Narain doon mayan mga kataw tay manguran. Pag-inom niya na mayan. Hati ko makusugin alak. Nala pong magtuyin bakay. Nala pong magtuy. Nalawa na pangannal. Na tangso na yung pag-iman day nga pangatayan, nakapangayo pababae. Ziduni, ganapin nyo pakakulaw niya, inalak biyayan. Giyanapan biyayan, wala na kuwan. Lungkahad mga kataw tayo manguran. Wayroon na nakasayo biyayan, unin jimatu, hatta waqa'a alayha wa qatalan nafs. Sampai nazina niya rin babaiyat to, sarta napatay niya pa, nabuno niya pa yung bata-bata kailo. Hangkan na siya lawhi Usman ibnu Affan in alak ini anibiniw sa inasin mga dusa. Hampalawhi Usman ibnu Affan in alak di yan mapun halawang pangatayan sin mano siya iban sin pag-iman. Buat malaingkan in pag-iman matangso bang intao minum na sin alak. Haamu yan mga katao tayo manguran, mura-murahan patubtubon na mo rin di hayni, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, magmabuka kita nyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw pa ka, yatutan nyo nakita biyayanin kamudaratan niya biyayan. Misan pa amuin, aun kamumpaatan niya, hatat kala hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mapatut hinangun sin kita nyo nagdarawa bar iman pa Allah ta'ala, tinggalan tanyo mga kataw tayo mangurahan. In mataud niya, in matiyo niya, tumtumun tanyo. In Allah subhanahu wa ta'ala, di niya ralukpasun in tumbas pahala tanyo. Yadtura tiyata kaman yakatu tanyo. In alak halong sulga, laddatin lisyaribin, masarap ha mga tao makainom kaniya. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, mura-murahan mga kataw tayo manguran, amo intar bilangon kita nyo sinallahu ta'ala, day nga mga manusia, makasud palong sulga, sarta makainom sin alak, halaw man niya,
نسأل الله عز وجل القبول إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.